Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an sunnati nabiyyika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ini didelok iku nang pinggir rukun temen kali gak baik ini kita. Nah ini hati nih jenengan ibu sab. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lain ngadeng ini mana terus nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma Rabbana ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Sekali Kak Baik mboten lho. Lawat dongane ku. Iki ngeten iki arahe mari ajar bakil usin sekolah. Nggih. Lah niki terus kita ganti Pak Jojo itu di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga kali. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang coba. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kira itu wisan ya. Itu iki merapat wonten dene. Bau nggih ingkang saleh iso ditanya mau